došao. Dobar dan, dragi ljudi. Božji blagoslov svima, mir Kristov. Neka vas sve, dragi Bog, blagoslovi sve u našoj domovini Hrvatskoj. Posebno našu djecu, znači, jel? Posebno našu djecu. Čuvajmo ih, pazimo ih, jel? Da jednostavno im se ne dogodi nešto loše, jel? Pa evo, kao što znači većina vas koji pratite situaciju ste vidjeli da danas imamo nešto tu u policijskoj postaji Pakrac. Znači evo sad sam tu pred postajom, idem na obavijesni razgovor pod sumnjičem da sam prijetio nekoj djelatnici Centra za socijalnu skrb u Zagrebu. I sad naravno idem reći šta imam reći tome, jel? I to je ono to, jel? Za sada, znači, jednoj su obitelji oduzeli 5 djece. Najmlađe, znači, dijete 4 mjeseca. Ja sam, znači, samo uputio nadležnom ministru za hrvatske branitelje, budući se radi o hrvatskom branitelju, zamolbu za pomoć. On je taj mail proslijedio dalje, naravno, jel? Ali neko je u tome vidio prijetnju, jel? Znači, on je proslijedio nadležnom ministarstvu. To je došlo do krajnjeg, znači, službenice nadležnog Centra za socijalnu skrb. I tamo je netko od djelatnica se osjetio ustrašen i uplašen sa tim mailom, jel? Tako da evo sad idemo, pa su podnijeli kaznenu prijavu i sad idem iznijeti šta imam o tome reći. I naravno tu bi se dotaknuo jedne situacije vezano za testiranje djece, ovo što se sad najavljuje, jel? Neće ići, jel, definitivno, ali tako da bumo vidjeli u tom smjeru. Ali imam ovdje jednog simpatičnog prijatelja koji mi je došao dati podršku. I ima učitelj Dejan jednu zanimljivu informaciju za sve koji se testiraju štapićem u nos. Da. Evo, Deki, šta možeš reći? Mogu reći da je Halmed odobrio test na pljuvačku i da doktori vas mogu testirati sa testom na pljuvačku i ja mislim da, evo, u ponedjeljak bi se ja trebao vratiti na posao i se testirati s tim testom na pljuvačku. Znači, dođeš, pljuneš u posudicu i onda on to testira za 5-15 minuta je gotovo. Čekaj, Halmed je to odobrio? Halmed je odobrio, zato to liječnici imaju. Ali kad je to Halmed odobrio? Ne znam točno kad, jer u tablici njihovoj tamo to stoji da je odobreno. Ja kak ne pratim te medije i te stranice, internet i šta znam šta. Ali čekaj, ali zašto onda ne znam, ljudima guraju u nos taj štapić ako ima takav mogućnost? U medicini rada mi lik sa B se preziva, ne znam, tu u Pakracu, nije htio testirati na taj test jer oni su nabavili testove po javnoj nabavi i onda oni moraju trošiti te testove, a to su testovi za štapiće, ali sam našao, moj liječnik će me testirati. Ukratko, znači može se, nije nikakav problem, Halmed je odobrio, liječnici ne riskiraju svoju licencu i ako ih tražite, vjerovatno će vas testirati, tako da ne morate gurati to u nos. Može. Da. Hoćeš ići sa mnom sada da vidimo do ulaza, će me pustiti bez covid potvrda? Da, ako hoćeš snimati. Znači, toliko od našeg učitelja. Ja se idem, znači, 12 sati je, poziv mi je za 12 sati, pa ću probati ući unutra. Ne znam kako ću ući, ali nemam covid potvrdu, jel? Evo pa... Ajde da vidimo, da, kako će to proći. Znači, masku imam, ali nemam covid potvrda. Budući se u institucije države, znači policiju i MUP, bez covid potvrda ne može ući. Evo ja sad ne znam kako ću ja vamo ući kad nemam covid potvrdu. Dobar dan. Snimam sebe, znači ne snimam tebe, kolega. Imam poziv za u svojstvu osumnjičenika zbog kaznenog djela prijetnje, jel? Dobro. I sad trebali bi doći s Požege, došao je vjerojatno Željko Pavić, jel? Mogu ući unutra. Možeš, dakle, samo ona osnovna zaštita, maskica, evo imam masku. dezinfekcija ruku i nema problema. Dezinfekcija ruku je ok. Ne treba ti drugo. Ne treba ni covid potvrda. U takvim slučajevima kad ješ na obradu ne. Znači kad se ide za osobnu iskaznicu treba covid potvrda, a u ovakvim slučajevima ne može. Ja se smijem snimati unutra.
To će Ovo je sada dalje live, operativni ovo je sada live, službenici ovo koji je, rade ok, tvoje. ovo je sad, znači idem live, znači ljudi gledaju, ljudi ovoga prate situaciju, tako da ovoga sve znaš. Ma, sve u redu. Znači zanimljivo je, da vidiš, da trebam ići po osobnu, ne mogu, bez COVID potvrde, ali kad trebam ovako nešto, onda mogu. To ne bulazi. Znam, ok. Ove obrade, tako. Da. Onda masku sam, ako te mogu zamoliti. Pa evo, ima masku. Ta maska nije. Ne, pa ja drugačiji ne nosim, tako da ja nosim ovu masku, Ja ok. sad vidim, daj. Da, može. Šta fali tvoj mask? Pa ne znam u čem se razlikuje od njihove maske. Znači evo kaže čovjek neće me pustiti sa mojom maskom unutra. Zanimljivo, ovo virus napada kad ideš pod osobno, ali ne napada kad te su... Dobro, ok. Ovoga, zanimljiva situacija, da. No, mogu me saslušati vani je lijepo vrijeme. Onda jednostavno mogu znači ovoga... Možemo vani da obaviti razgovor, šta? Bitno da sam ja došao, tako? Znači ja sam se dužan odazvati na obavijesni razgovor. Znači to je ovoga moja znači zakonska dužnost, ja sam to obavio. Oni mene ako ovako ne puste unutra, znači bez moje maske kako ja nosim, znači bez COVID potvrde mogu, ali sa mojom maskom ne mogu. Ja ne, šta da govorim onda, jel? Zahtijevat ću da razgovaramo vani. Znači, ne znam šta bi rekao, evo stvarno. Ne znam šta bi rekao. Deki ti ako moraš ići, odi. Pričekat ćeš, ti zanimljivo. A? A ne da mi sam zanimljivo neku potrebu. Jel osjetiš? A? Osjetiš tu. Dobru vibru. Bože dragi. Isuse Kriste ljubljeni, blagoslovi da nas sve blagoslovi ove ljude u postaji, blagoslovi Bože dragi, naše obitelji, našu djecu i čuvaj nas od đavla i satanista. Bog prijatelj. Džaba tebi fantomke svi te znaju. Da, evo kaže, prijatelj moj jučer, džaba tebi fantomka, svi te znaju. Svi me znaju, u mom zavičaju. Ptice cvijeće. Gdje da kupim fantomku? To je u biti, može, to je motoristička potkapa. Motoristička potkapa. Da, motoristička potkapa, tako da to ovoga... Ok, naćemo. Da. Jer sad kad krenem u školu ne znam da ću morat masku. Vjerovatno hoću pa ću isto tak nešto. Nemoj staviti ovakvu masku, nek staviš masku. Od ovce, da, staviš i od preko nje još medicinu. Tako da imam i medicinu. Imaš duplu zaštitu. Jer ipak su djeca u pitanju, da ne bi penjeli taj. Znači, evo, koji je ste se možda kasnije malo uključilo u ovaj live. Znači, za ulazak u postaju je potrebna COVID potvrda, ali budući sam pozvan u svojstvu osumnjičenika, COVID potvrda mi nije potrebna, ali me ne puste unutra sa mojom maskom. Znači, njihova maska bolje štiti od korone nego moja maska. Tako da ne znam u čemu je razlika između moje maske i njihove maske što se tiče zaštite, jel? Vidjet ćemo. Bog, dobar dan. Čuješ? Željko Pavić, tako? Znači, snimam sebe, znači idem live. Masku zbog epidemioloških mjera moraš imati. Pa tvoja maska nije ništa bolja od moje maske, tako da ja imam masku, znači zaštita je tu. A dobro, evo, obavit ćemo razgovor ovdje, može? A razgovor se ne može ovdje. Kako ne, znači, obavit ćemo razgovor ovdje. Rekao sam vam, znači, u novom zakonu kaznenog postupka sa osumnjičenikom nema razgovora. Znači, provodi se... Dobro, obavit ćete izvidnu radnju, obavit ćeš izvidnu radnju ovdje. I to je to. Ne mogu tu gledati. Pa kaj, ja neću drugačije ući, ja sam se javio, ja sam došao... Tvoje pravo piše u policiji o pravu. Naravno, ja sam tebi poslao mail u kojem sam ti dokumentirao mail i razgovor između mene i generala Medveda, Da. drugog čovjeka u državi,
znači koji je zadužen za nacionalnu sigurnost, to je bila moja njegova komunikacija. Kolega je zadužen konkretno za način na koji se ulazi, što se tiče ovih istraživanja koja mi provodimo, rekao sam ti na telefon, nije bitna COVID potvrda, ne mora se imati, ali se moraju poštivati. Pa ima masku, znači ima masku koju ja koristim i to je to, znači ništa nije lošije od tvoje maske. A ja nemam sad. Evo, znači konsultiraj se s kime hoćeš, znači tvoja maska ništa tebe bolje ne štiti od moje maske. Ti imaš masku, a to je, gle, ali ja koristim ovakvu masku. Ok, pusti. Znači, ja koristim ovakvu masku, na kraju krajeva ti si zaštićen, imaš masku i cijepljen si sigurno, znači nema straha. Ako mogu, gledaj, ako ja mogu ući unutra, ja ću ući ovako, ako ne mogu, ja ću čekati ovdje, ja sam se uglavnom na razgovor javio, na ispitivanje osumnjičenika sam se javio. Ako hoćeš mogu ti dati ovoga, ja sam isprinto mail koji sam imao sa generalom Medvedom. On mi je rekao, ali da, ali nemaš ono što ja imam. Ti imaš nekakvu projekciju koju si ti složio. Ja ću sad još provjeriti da može ovako. Može, ajde. Ok, znači gledaj, znači ja ću ti dati dokazni materijal koji ja imam i to je to. Mislim, smiješno je, ljudi dragi, smiješno je da sam ja nekakvoj službenici Centra za socijalnu skrb prijetio mailom koje sam uputio Tomislavu Medvedu, generalu, ministru resornog ministarstva, zato što sam ja hrvatski branitelj, radi se o hrvatskom branitelju kojem su oduzeli 5 djece, znači ja ga molim za pomoć i on je samo proslijedio nadležnom ministarstvu, budući mi je Aladrović ignorirao, jer sam zbog te obitelji bio i kod Aladrovića kod kuće. Znači, general Medved samo prosljeđuje dalje poruku i drugi čovjek u državi zadužen za nacionalnu sigurnost ne vidi elemente prijetnje i tu se sad našla nekakva žena u Centru za socijalnu skrb i ona ide mene podnijeti kaznenu prijavu da sam ja nekom... Ja nemam pojma koja je to žena. Jel razumijete? Ja nemam pojma koja je ta žena. Da sam ja prijetio. Svašta, Bože dragi. I to ni manje ni više nego preko čovjeka koji je prvi čovjek za nacionalnu sigurnost u državi. Drugi čovjek u vladi Republike Hrvatske. Ljudi, pa ko je tu lud? Pa ko je tu lud? Znači, ja sam sada u biti vama, znači, narodu Hrvatske, znači, svjedočim, govorim, znači, moju obranu. Znači, gospodin policajac Željko Pavić, znači, poznati policajac u državi Hrvatskoj i u našoj upravi policijskoj, znači, on zna to. Tako da ono, ne znam šta bih rekao. Jel kužite vi, znači, ja sam u ovoj policijskoj postaji radio godinama. Godinama sam radio u ovoj policijskoj postaji, znači, jel? Znači, kao policijski službenik, znači kriminalist sam, jel? Radio sam ovakve predmete, jel? Što se tiče prijetnje i tak dalje, i tak dalje. I oni sad mene unutra ne puste, zato što imam masku drugačiju nego što oni nose. Ja moram nositi masku kao što nosi i oni. A imam masku na lice, jel tako? Ima masku, čemu je problem? Ali eto, nekome je to problem. A bez COVID potvrde mogu ući. Ljudi, daj, mislim, ono, stvarno. Mislim, da, stvarno. Znači, Znači, da ponovim, jel? Budući sam pokrenuo tu jednu grupu, znači, jel, roditelja, ne dirajte djecu. Imamo tu i zakladu, znači, Voli život, jel? U toj situaciji roditelji su i obitelji su vidjeli, znači, da se tu ja i određeni ljudi smo spremni, znači, zauzeti se za njihove obitelji ako imaju kakav problem. Jel, baš s tom namjerom je ta grupa i otvorena, jel? Tu imamo i račun, znači prikupljamo i nekakve novce ako treba pomoć za odvjetničku pomoć i tako, jel?
I sada i meni se obratila jedna obitelj koju su oduzeli 3 djece i u tome svemu se obratila za pomoć i obitelj, znači koju su oduzeli 5 djece. Zato što su ih svi drugi ignorirali, ljudi. Znači, svi su ih drugi ignorirali. Oni su bili očajni. Znači, i oni meni jednom aktivisti, umirovljenom policajcu koji eto malo nešto pokušava napraviti, oni se obrate meni za pomoć. Pokraj tolikih silnih institucija, pokraj tolikih djelatnika i djelatnica u Centru za socijalnu skrb, u policiji, novinari su ih ignorirali. I oni se jave meni, znači, jel? I ja i prijatelji reagiramo. Znači, jel? Zbog te obitelji smo bili kod ministra Aladrovića prvo, jel? Znači, Pokupec i Neno, jel? Nenad. I okej, znači ja sam išao prvenstveno tamo s njim za pomoć, jel? Da pomogne, da se jednostavno svaka mogućnost bilo kakve radnji koje nisu u skladu sa zakonima Republike Hrvatske se jednostavno neutraliziraju, jel? Da se jednostavno provjeri sve, jel? Da se ako postoji kakvi propust, da se djeca vrate ljudima nazad, jel? I izignorirao je to, jel? Tako da, Roberto, žao mi je, gledaj, na takav način ne možemo. Okej. Ne mogu ja obavljati ispitivanje. Znači, ja sam... Trebaš imati masku i moramo poštivati ove epidemiološke mjere. Sa momkom ne možemo, razumiješ? A ti si se odazvao, ja ću to konstatirati da si se odazvao, ali zbog ovih epidemioloških mjera. Ti samo priloži u dokumentaciju moj email koji sam ja poslao generalu mailu. Možeš ti poslati na policijsku upravu? Ja sam poslao i tam sam naveo da ti to dostavi. Ako ti nisu dostaviti, ja meni je to žao. I snimak te obitelji. Znači, to sam, onaj prvi sam general Medved, znači drugi čovjek u državi za nacionalnu sigurnost, je rekao sljedeće. Kaže, samo im daj mail koji si poslao meni. Znači, ja ne vidim da drugi čovjek u državi za nacionalnu sigurnost ne vidi prijetnju, a ti, Željko Pavić, vidiš prijetnju. Meni to nije jasno, ozbiljno. U čemu je problem? Da provedem izvide, da je utvrdim činjenično stanje. Pa imaš činjenice, imaš mail koji sam ti ja dostavio. Ja ne utvrđujem krivnju. Pa onu poruku što si poslao, znači na obavijesti za osumnjičenika. Ko je pisao taj tekst? Ja sam pisao. Ti si ga pisao. Ona je čista konstrukcija. Dobro. Znači ona je čista konstrukcija. Ja sam konstruirao ništa, ti kažeš. Ona je čista konstrukcija. Ti si izbacio riječi koje sam ja generalu uputio, zamoljavam generale zamoljavam za pomoć. Ti si u potpunosti izbacio ono što je najbitnije u poruci. Gdje zamoljavam da se, šta napravi? Zamoljavam vas da se poduzmu radnje... Oprosti, ja sam tebe pozvao u svojstvu... Ja sam se odazvao. Odazvao si se, ali zbog ove situacije ti ne želiš... Ne, želim, pa ja sam došao. U kućnom redu postupiti... Da li je to po Ustavu? Sam malo. Da li je taj kućni red po Ustavu? Pa ne, ja želim njemu dati toga materijala koji ja imam. Znači imam pripremljen, znači isprintan mail koji sam ja generalu uputio i on ne želi primiti, znači, taj primjerak. Tako da šta da kažem, jel? To je to. Idemo ća. Ljudi, eto, Bog vas blagoslovio. Idemo dalje, jel? Mi živimo. Idemo na kavu još. Evo ljudi. Bog vas blagoslovio, čuvaj. Još jednom, Halmed je odobrio testove na pljuvačku. Evo, znači to je vrlo dragocjena informacija. Vrlo dragocjena informacija, znači testiranje na štapić možete izbjeći. Znači Halmed je odobrio testiranje na pljuvačku, ali to izgleda neće ljudima javnosti dati do znanja zbog toga što štapićima u nos zlostavljaju hrvatski narod i na taj način ih žele prisiliti da prime pikicu, jel? Tako da šta da vam kažem, evo, lijepi pozdrav, Bog vas blagoslovi.